بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا د زمانه کی دا د مملکت کی یکی اختیار دائما بتنه جیان دکش خورا بتنه بچوله داده چه بتنه الماله نه چه جواتا نه کسی را خوازه خبر ده جیانا خوب تنه دمشینه ایجا دقیقتا توپلمی دکشینه دبن یا اوی انسان اختیار بتنه قد تمام احتیاجی کیوی تشته کیوی تنه چماته با نای بامه قیب گلو مخطا کی کریه برای یک دبی ولی بسه زهم جه بپرسم که دردی وی چه از این کم اگر که دردکی وی هبه ام دردی وی چاره سر یک دچه باله خالو دبی سلام علیکم علیکم السلام خالو دبی ولی ذات مزیر و چه کچه پرسم تجابه مبدی باشه خالو دبی تب تنی جیان دکی تجمد روی تنای توپلمی تنای جواتا یعنی همه دوری جمه کلو خیره مخطا کی کریه مچی کی کریه که بیجه تشکی خطای مهبه ام خودوز کن بی انسان اختیار دبی ناخیر ولی ته خطای و تنه ته تشکی والقاشی محاشا و یعنشی نکریه ایشو کار من هست ایشو کار خود کن افیاد دبی خود اجاره کاش خود سلامی اختیار ایشو کاری تا چیه دبی ولی دبی حیوان من هنه ازوان حیوان تربیت کم دبی ازوان را حتی بار معاملت کم حتی ازوان حیوان تربیت نکم نکار من تاپلم افیاد دیش هش شاید دبی خود اجاره زیکا حیوان تلکرن دبی ولی نه حب حیوان من هنه یاد شاش دبی خود اجاره کار نه حب حیوان تا چنه دبی دحب شاهینن دحب قرتلن دحب کیروشکن حبكي معره حبكي كره وحبكي الشيري من هي ازوانا تربيتكم ازوانا نصيحت وانتكم حتى كفانا دوز نب انكار من الجبات كينج فانا دوز بون ازوج اخي ورم جبات في انسان تكره شاش دبد بي خود اجراش خو مالات اودكيه کا شيري تلكره کا كرا تلكره کا اخرات کا كيروش كته هفي دبي مفهوم كرت الدبج من بنادي داروني اشترى بيش دبي دحب شاهين هردو شعبي من دبي يرى ازوان تربيه بكم دبي قباك درتين توبلمي وهردو شعبا نابجن فيا حلاله فيا حرامه هم دنيرن هم دنيرن للنظر حرام دنيرن تشتي حرام دنيرن halbuki van çava yerel tiştê baş binêrin. Neheyfa van çava kul tiştê heram binêrin dibê. Kengê ku min van çava terbiye kir ku ez wan emîn bûm ku wê li herama nenêrin li tiştê guneh nenêrin ew çax ez karim werim civatê jî. Dibê miştera gokî heb qertelê min hene. Ev her du qertelê min her du destê min in dibê. Van desta dibê zirarê didin însana dibê. Bi zanebûn û cana jî bi nezanebûn zirara didin xelkê dibê. Tedê yek wê gotin ki beje hesabê min ez ê tap sîlekî lêxim. Ez ê kulmekî daweşîn mekê. Ez ê serî wîxim mesela. Ez ê pişta wîxim bi desta. Awa viya zehmet dibe yanî. Ka ez ê hesabê viya çawa bidim yani. Ez nikarim dibê. Ez gere van her du qertela tam terbiye bikim. Hêk ez karibim werim civat. Dibê miştera gokî diheb kîroşkê min hene. Van her du kîroşka dibê piyê min in. Kîroşk heywaneka bi zoneke piyê min jî zû bi zû balî xêrê da naçe. Alî xêrê da piyê xwe navêje, gavkî navêje, naxwaze ku were balî ciyê xêrê da. Halbuki gere ez piyê xwe hînî ciyê xêrê bikim, piyê xwe bikim ku piyê min here camiyê, piyê min here medresa, piyê min here Qur'an kursiya, piyê min here mala yetîma, piyê min here mala feqîra, mala belengaza, mala ku însanê wan mirine, perîşan bûne. Ez her malê wan ji wan re alîkarî bikim. Îja piyê min berê min dide ber bi ciyê xerabiyê da. Ez van piya terbiye bikim. Kengê ku min van piya terbiye kir ew çax ez karim werim civatê. Yoksa ez nikarim ez nikarim werim civatê. Dibê en mihîm dibê meerekî min heye
ew mahr jî dibe zimanê min e dibe. Gerçi qefesê daye, li cîkî girtî daye ama mahr e dibe, zimanê min mahr e dibe, zimanê min xeber dide, nabe vî gotinak tu migo wisa ye, ya vê gotinak migo ne wisa ye, ya gune ye, ya ve xelpê aciz ve qit'îyen dibe. Kengê ku min zimanê xwe terbiye kir, ku zimanê min tenê başiyê bêje, rastiyê bêje, qenciyê bêje, li qarşî kît be birave bê tirs wê gotina rast bêje, ew çazibe min civatê. Ama ez vala dimekê zimanê min xebera min nake, madem ki zimanê min xebera min nake, ez ê ji xwe re tenê jiyan bikim. Dibe mişterakokî kerekî min heye. Ew ker dibe vücuda min e dibe, vücuda min hantal e dibe, vücuda min di xwe re nedîtiye, vücuda min ti carî şükür nake dibe, halbikî vî nimetê ku xweda daye min dibe, gerek ez şükür bikim dibe. Kengê ku vücuda min vî kerê min hînî şükürê bû, ew çax dibe ez ê werim civatê. O dibe en mühim, ji timama mühimtir dibe, şêrê min heye, ev şêrê min jî xirsa ku bi min re ye hirs, nefsa min e dibe, nefsa min dixwaze ku herkes ji min re kole bin. Nefsa min dixwaze gavek ez herim civatê ama ez xeber dim. Nefsa min dixwaze ku xelk ji min re hurmet bike. Nefsa min dixwaze el xelkê qim, ediziyê bikim, ez filan bikim, bêvan bikim vesaire. Kengê ku min vê nefsê terbiye kir, çax min gazî nekin jî ez ê werim civatê. Fakat îro ez van her ne heywanê xwe terbiye dikim, ez dikim nakim ku ez nikarim wan terbiye bikim. Madem ki ku ez nikarim wan terbiye bikim, heqê min tune ku ez werim civatê. Îca gelî temaşewana ev ya hêka bû. Îca ku meriv li rastiyê dinêre, rastî jî şo eynî wisa ye. Xwedayê Teala di mahşerê da ew ê ji me bipirse. Sûretê Yasîn behs dike, sûretê Fussilet behs dike vesaire çend hev sûretê dinê ayet pirin behs dikin ku roja mahşerê li Xwedê Teala kilît gem li devê me xe, wê destê me xeber de bêje wele ez çûm mi diziyê kir. Wê çavê me bêje ki wele min nezera heram nihêrt, min tiştê guneh nihêrt. Ew ê piyê me bêje wele ez çûm ciyê xerabiyê, ciyê nebaşiyê ez çûm wê derê. Ew ê xirsa me cewab bide, ew ê bêje ki ya Rebbî wellahî wisa bû, min dixwest xelk kolê me bin, min dixwest el xelkê qim, min dixwest ez paşa bim, mîr bim, hakim bim vesaire vesaire. Îca gelî temaşevana em ji timamê azaya xwe em mes'ûlin. Ji timamê azaya xwe em mes'ûlin. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki özellikle ew insanê ku ji devê xwe, ji nava gavê xwe emîn be, bi vana guneh neke, ez kefîlî wî cennetê. Emrê me însana ev ana ku em tê dane emrê min a ana ye. Heta ana min çi emir kir, çi wa kir, başî xerabî çû qediye ye. Emrê min ana ye û mirina min jî kengê were ji xwe mirina min jî ew çax e. Belkî ana ye vîdeoyê neqede ez bimirim. Belkî ê ku vê vîdeoyê em bêjim em nemirim, vê vîdeoyê şand, ê ku li vîdeoya min gudarî kir hê vîdeoya min neqediye belkî ew bimire. Belkî deprem zan bi hev re bimirin. Qeza de ha rûm dibîne qeza çê dibe, deprem çê dibe, felaketa avê çê dibe vesaire vesaire. İnsan li mala xwe dimire, zengîn dimire, feqîr dimire ha. Îca ji bûna Xwedê tiştê çûyî çûyî tobekî nesûh ji me tev re lazim e. Heqîqeten em rokî ber rokî ew rokî ber rokî jî ana ye. Em tobeka ji dil bikin, em azayê canê xwe em gunah nekin. Bes e îndî, van gunahê ku me kir bes e. Gavek em li pişt xwe dinêrin haylo
هایلو ما چی کریه و چی نکریه بوان دستا بوان چاوا بوی زمانی به پی خو به وجود خو ما چی کریه و چی نکریه هلا بوان گوهات شیخ خراب که ما گوداری کریه لجواته او ما نگویتت نوساد بیجی ما نگویتت ظالمی ما نگویتت فلانی دبیوانی جا توبه 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 امش في حكاية ام تبهر درسك مازن در أجبارم كي ام درسك مازن در إن شاء الله تعالى وانتبه من الخير وخشيدا وانت مام أماتي خدا